87.6 Ghetto FM. Ricky G, imbio ego gweketha. Mzee wetu baba mwenyewe Jacom akuwe kiongozi wetu wa bara la Afrika. Junet Mohamed okera Ruto hata nyuma yake kuwatanira na baba. Hii barabara umeshika ukiendelea naye. Hii ndio ina barabara ambayo inaenda kwa Mungu. Barabara irathingataga gumbere gachi athiaga ku. Kwa inaenda kwa shetani. Siasa wewe. Jackson Mandago waugire antu bekire siasa ku. Weka kwa lungs ndio ukipumua tu after election akwenda. Ghetto FM. Akariba Meru County imbio eko bweketha. Imbi nontubwaru da maandamano Meru itonogi mwakorojo, lakini koti yaugire mama nwe gavana. Huyu mama saa amekatalia kwa ofisi zetu, atujue anafanya nini. Imbi mama bodhuritie neo Ugena magakoromone na area thaijo tona gokinya tima chiongo tetio yani iro kwa kega koromone nago mwekuru mwenzake uriugata kawera rasimete kenda tuona maendeleo za mega. Gavana akarega kuma ubichini bukarudhata hindi tukiendelea kuandamana every day every time kenda tuona haki yetu. Maendeleo mama makabati mariku. Tumeangalia mpaka hata kwa dictionary tuulize maendeleo ya kabati na kaende ni nini, tumekosa. Lakini ugabutionka kama murume Tinda kwira antu bonke na inyonto itineria. Mami wenu na bwitite ntere cia mbari Jumapili ya tariki 1 mweri wa 9 bumugwatia na maromba ekuru bukamurombera ata Mwangani baba togweta nande baba tuonete mutethi omwega Yesu wankana ni tuonete mwathiri ba mutethi ora tutethi tito baba. Amen. Ina bibarabo kugwata gavana Kawira mbaru buriugata Tutakwenda maandamano Meru yetu. Iki nontu butakwenda maandamano. Wena koto ndere kuuga mamano wenga bana betere wa muzi bopoti ya muama amete isawa ya achoke. MC wa Mitungu Evans Mawira imbio kwira baraba kurwa na mama. Kama nyinyi wanaume kamili, acheni kupigana Kawira Mwangaza kumtoa kwa ofisi through impeachment. Mungoje mpatane kwa ndebe 2027. Kiraitu murunge wathobwa koti ibugwitigiria mama akaragitini. Judgment koti kuga ne kurungika manto ya ukuruka tayari. Manto mariku kuga yingia gatonyo bishine no consequence impeachment. Kawatho buga gata. Katiba nugete governor ka impeached. The deputy governor automatically takes over. Amero bariuga mutumanto idhinkia yukiobichi. Tudhinkia demo tonyo bishine kagitagaka. No mwanka anyumuma tonyo bishine yokumwebya governor. Kiri magamba mangavana barabana rwa kwimpichwa na atare athire bakuthikotini. Kesi kinyere Supreme Court na ya review sheria na makesi on ya impeachment ya kesi ya Sonko. Na court yaugire atakire kesi ya Sonko. Yaugire court etemba kutweka Senate. Court etemba kuimpeach kana kurega kuimpeach muntu. Kila court ridhani kedha ikwena makosa. Kedha mutaratara yungo yu athingatirwe wakwania gavana. Aya, nawe mwana wa chukuru kuma athiro igembe South. Imbio iko gweketha. Beda skuru na mama bitasi nao keinda. Uthia thaiga na chukuru mukai. Dago mne kagololi maiga ya yonze mankai nyama. Na imbio thiaga neo. Dinyandre beskiri lakini titera sia yo. Ike nontu tathiaga na baiskiri eno. Na ntubo maiga ya nangangaiten chukumete. Pole itu butekirwo nwa maramu nagu. Toya twadolwa mwara mwe na maiga. Ya tori yankare yo tambura twadero nkomongo irenge. Uga gutire na rami barabara ya thirurujine. Nyala ni adro dela ni era. Wera batora ngamba tora tokaoto nini au. Orira president Ruto ataende. Kwa president aso MP ongeza John Pado omba utangwe togero lamna njire. Arekiriro gya kwike mukinyere itu. Ghetto FM. Na gikekere kiumia Ghetto FM ya kungwagira mianka 5 kuma ekwambiria. Murungamirwa Ghetto FM Muthaura Njogu. Urira muthikiria ata.
nitukurikana thikiri betu na njira ya mwanya mwanya kiri nkungwiro cietu na imbi enge ya imbia muthikiria batikwirigiraga Getu FM. Timu ya Getu FM nirikitwe ni ariti Ngugi wa Thiong'o, Irene Karamta Masaki na Klaus Mandela. Haya, Irene Karamta kethia muthikiria ni wega kiri athikiria ba Getu FM 87.6 mbitagwa Irene Karamta Masaki nagwa Nchomba kethania na ibwega kiri muthikiria atathikirite kuma Thuci Mwanka Ntonyere mbitagwa Klaus Mandela. Good. Kabete tutongorie ni kuina rwimbo rwa Happy Birthday. Happy birthday dear Getu FM. Mandela taina wenga tuigwe. Happy birthday to you. Happy birthday Getu FM. Karamuta agukwathia Mandela muthaura njogu urira Mandela atatukirikiria Mandela bange batwa kuina weje tokare na gwara baraba gucangiria baraba kuina bakethirwa bari mama ishambe kiria Getu FM tugwatire ogeni Karamuta na Mandela Kaurua geni Getu bakuthokia ndauga Mandela Karamuta karibu sana karibu ni Getu FM. Na karwimbo gaka kari na mure muno no thi na mbere ya nini Kaurua mutambo mwega wa gutangaza ndauga Getu FM netongoretie wega sana akaribangare ndare kisima bure imbio ikubweketha niongea Kiingereza au Kiswahili au Kimeru. Ongea chochote kile. You dance everything. Say everything. It doesn't matter provided it is not my language. It is true. Hey. Urienda kwaria Kirikuindi. I want to talk in Kimeru. Inkuona guno chinde kinyankatha wa Ayubu. Kana uriuga ata we unkatha. Owe turae mi usionere kethira indetere thukuru or no. Haya, ndiendo mbira ukaoka matoi muchunku kuma stage ya Meru agukinyukiria Karama. Bwakinya Karama bati kumwira ata. Nkamwira, excuse me sir, please step me down there near that mbikibiki stage. Yoka ya kuiwa muchunku yo atikuerewa na nukwenda ukinyukia. Kamona onelia na njara atere maiko menya sign language. Gatuchokere ntere chiangare ndare boriuga imbie kubweketha hospitali yetu anga ngarintari mungetho itiumba kuona ndawa indawa ire kubupea gwaku panando ina gwenjensi nkuona kionyonywa intobire boreta ni intobio tuthinikia into bibi mukaye ikondo minyachi expire temurume gai karia tainoi ureta oringa ndaika ina no kaigwa ni mbastere pole ni bai jensi kayo tio kuima imerimo na mwana asibora mtio bana na ino Getu FM.